Lalaki nih, sor astagakeun ya. Sok pirakun deui kitu nya. Tresno lo jadi jenjama Aturan ke Bapak Ibu Guru di SMP Hiji Kertajati. mati hati Wong bilang sari, wong bilang sari. geus metik kasih lo jadi jenjaman. Ayo ibu giring andangan kasih sa giring pikiran ayo orang mencinta nusar asa tuala kaya ada kejadian buta antara dua lelaki sami-sami cinta diri saya
Ya karena istidaya akan harapan dan ukur harapan do akhirna nganti ngalamunan aya kene diri nandangan kasiksa gering pikir ngalayu kuring micinta di sana asa kewakaya Andeng jadi rebutan antara dua lelaki Sami-sami ini cinta tak diri saya Rasana diri gesedaya akan mencinta